Dipu lorulang so rangsina bhawana long Guwahati Artist Guild Pen Arzan ke langjia phan apor ke ho. Mahamaya Mandal Congress Committee hin pen joint extend meeting ke Pamanpong. Ningkan isek Lokhimon Swalo Chingri Amai Pimestan pen ke Pachunpong. Karbi Prime na birta long pen kadeu kabyak phantame kardama pazrit. Tang tepini Karbi Prime na birtang ton pen arjwik tha. Guwahati Artist Guild KAFACA la pen Dipu sahita sabha tum chelangsi lorulang so rangsina bhawana long matijong ni phain kor hiniar ni pen matijong ni phai inkora clear ni an arjan kelan paduponji. Laswalan pinitiri kamamai pen birta ke apaham phangaphan than pachimi. Guwahati Artist Guild Pen 46 angdeng mate ingdeng plikeba trok arjan kelana sai Karbi anglong Dipu rong sopialong matijong ni phai inkora hiniar ni pen ha matijong ni phai inkora clear ni an ki piji aphan che sek chedang bom laso arjan kelana jaimek matijong ni phai inkora hiniar ni arnikang sam Karbi anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram ronghang arideng pensi kang pujialang Kibi ke si kopai ke melo itu Karbi ara tum hananta discuss Karbi among kanta kopai ke melo जेमन कदो कविता चीनी आर्ट होगी कॉपी कसम चीज तमी इसी प्लेटफॉर्म लोग ले आजो इतुम अंता नंता ले दामुने दलो मते चार्ली दलो ले अधेक तुमता दलो तभी कोपाई में आर्टिस्ट की लतुम पेन लपेन के नितुम ला कपाका पेन होय इतु साइट सभा चलांग पेट पेन नॉन 22 अर्नी बाजी प्री पेंसी exhibition bangke opening komponen dak dipu rasina bhawan long malo rolangsu laso ako pai kemege lalo nitu madak majok ta platform bason long depina ada hin bangke anke konane charli ji kusita me facility kawe ajok charli julong le ti mate angkan an le damun e tunta thek du non lasalang li tumpen hosta me किस्मन फैसिलिटी ना पीपम को ना गेचा दु केला तुम टेक ओ वैकिस तामी दुनु ने दे तुम ता दु बस खाला तुम अपना पसंद पे से पावाई ना खाला सोबा alang li तुम पेन होइसी माने से बिदि सरी ना किलो पेनेलो नो नितु मदा गसी मुनें पेनाब अनबंग के la exhibition ba nitum dak opening long ko dak rangsina bhawan long man lapan ke nitum dak kachokha aluhi ta do Dr. Tuliram Ronghang CM sir alang lista me do ko lapan ke DC mem Madhumita Bhagawati alang lista me do ko lapan ke SP sita me do ko alang lista me dak nachi tongdun ko lapan ke Rongbong terang sarasita me doi lapan ke Padma Shri malu ya alang itu lapan ke aku Padma Shri alang di Indonesia Inggris kami alang di kami dah masih tanggung tu lagi tu Karbi anglong ke awan ke kopai ke thel utama tu painting exhibition tu anutin ta kacini ni tadu pasila puthot pacini tu apa lapan rat tu mana pacini tu letot lapan ke hai tu mana me pacini tu letot kopi hormu ma art hormu kan পেনা বানকাংকে একদম নং কোৱা নতুন সিতামে লালো কারণ আজি ইয়াত প্ৰেছ মিটৰ উদ্দেশ্যকেইটা আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ আমাৰ ওচৰত এখন প্ৰেছ লিষ্ট আছে প্ৰেছ বিবৃতি এখন আছে প্ৰেছ মিটৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে দি দিম আৰু মই নাজানো ইয়াত অসমীয়াতে লিখা আছে হয়তো কাৰোবাৰ চাগে দিগদাৰ হ'ব পাৰে তথাপিও মই ইংৰাজী ডাঙৰে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বাকীখিনি যাতে চেক কৰি দিওঁ মই প্ৰথমতে আমাৰ ওচৰত যিখিনি প্ৰেছ বিবৃতি আছে সেইখন এবাৰ পঢ়াই দিওঁ আপোনালোকক তাৰপিছত আপোনালোকক হাতত দি দিম তাৰপিছত আমি বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিম অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিল্পকলা বা দৃশ্যকলাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱান্বিত 48 বছৰ গৰকা গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ বাৰ্ষিক কলা প্ৰদৰ্শনীখন বিগত কিছু বছৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈ অহাৰ দৰে এই বছৰ 46 সংখ্যক প্ৰদৰ্শনীখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সদৰ ডিফু চহৰৰ
ৰামসিঙা ভৱনত অহা 22 তাৰিখৰ পৰা 24 ডিচেম্বৰলৈ আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিলে শিল্পকলাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ লগতে নগাঁও, তেজপুৰ, যোৰহাট, মাজুলী, নলবাৰী, গৌৰীপুৰ আদি চহৰত স্থানীয় আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ শিল্পকৰ্ম সন্নিৱিষ্ট কৰি এনে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। সমাজৰ সৰ্বস্তৰত শিল্পকলাৰ বিষয়টো জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলে নিৰন্তৰ প্ৰয়াসৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে বছৰেকীয়া কলা আলোচনী চিহ্ন প্ৰকাশ কৰি আহিছে। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলে কাৰ্বি আংলং ফাইন আৰ্টিষ্ট আৰু ক্ৰাফ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ আৰু ডিফু সাহিত্য সভাৰ সহযোগত উক্ত প্ৰদৰ্শনীখন আয়োজন কৰিছে। প্ৰদৰ্শনীখনত গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলৰ ৩৬গৰাকী সদস্য শিল্পীৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৮গৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। Mahamaya Mondal Congress Committee Hinpen Pater Piponsi Matizong ni Pain Pora Isiarni Dong Muka Klongkam Teron Auditorium Holalong Joint Extend Meeting Kapaman Ponalong Don Plikya Pahem Tunatum Congress Astongalong Kajepo Agduna Birta Nalitma Perangkepen Birta Napali Zone Extend Meeting Kapaman Ponamaya Long Mahamaya Mondal Congress Committee Maipu Chandro Singh Singnar Pen Kachari Ponamaya Long Rup Singh Phangcho Pensi Aluhika Pachini Aporenpo Bangsuamaya long non kivang bom MP election of Harman upon ang so say ye claim ke dang ponja lam the chingki jithan bidapo Bangsuamaya long manpeng aluhiam manpen abarim em Pradeep Singnar Kleng Duning Ti Ratur Teron Asok Teron Vidya Singh Rongpi lapen Karbi Anglong District Mahila Congress Committee Maipi Purnima Teron pipen Chenglok Congress Asong ke kroyara ratung setong dunsi ing Samjin pen pachunpo lo mangke mangu mene lo neta mangu ser lo EPSLC BJP apa nak prek dol pen dom flikte para hindi aham tun pini la Congress ong sepak dun lo pini bangke asi ki mangu mene bang lah lo je Congress kibir po Congress jut po BJP to slogan kan ye bangke dom bang ulta phang nak lo atenom bangke dom flikte apara si pini la dak nang jonjun baki melam lo hopper bang mat ke Karbi Anglong NCL pen la itumla tinta district pen MP ke tiket kan dun mandon mat ke bang phone ke ler lo lasi pedap andola 22 andola la bulbulo to hoitu candidate bang hoitu bari ta hai me tanom bang pho dolo bang pho bang hai kaman tum madu phale pita me nitum hi pela ke thang objection avelo sei da tanom bang phone le lo Kasi dak isi ining karong meme ba mangmu me lapan lo je Karbi Anglong Congress kang tangkring ajoni si je BJP tum bupu je candidate awade jipu tanon bang phone candidate nang klang no bang MP candidate bang ke la bulo tangte Congress appeal mesen miti ke candidate klang de mat Congress appeal mesen ajoni si don bang ke bang phone tanon ke candidate nang klang lo sela lo pulo tangte isia kimi ang tek lo Karbi Anglong pan bang ke la bang phone te sumronga ka hai dolo tum district president pen XMLA Kleng Duning Ti dolo Joraming Leng dolo aben la Ratul Teron dolo Rostom Lekhe dolo bang ponon mat dolo ta penam an bang kan do penila bang chine la pilo le gelo unity victory unity prosperity la so amei do pen Karbi Anglong ara tu pilo le homosi tu pilo le gelo ale gelong kelino bang ke kisum thulo muni tum kumpul ma ke ter ke hap adok tumhan rong saru besar tumhan ta pon lap lo lancho ta lang ex MLA ahemasor master ni aphananta pini meeting lo te chaponan koklo BJP meeting lo amasi hata joining amasi ahemasor amasi joining mafla pa BJP mafla pa iyata itum social media nang itum electric media hata klang lo sela puro to chithrak me melo aprang bangke tela ana munit kabilo ma aka prek dol pen pini BJP long join nun lo BJP mafla pake pa iji aphan kopilo BJP mohila to abadelo ma BJP lo munit abadelo ma sakuri le claim atum contract claim atum mantela ela MP MLA hemasor tum bahre pa ka prek pa itum abadelo ma daksi klang dak lo tamne crisis lo BJP ang bongta asal an BJP morcha do BJP mohila tum do hara tum bhanta hobida pideng polo Asidona bangke nipo power hangar lo mate BJP fan isya kimi o galila bangke pa Karbi Anglong ra fan isya kimi o gali nona soteng bolo tangte
Aningkan mga son takhak Lokhimon Sangha Soarlo Tingri Amaya Tumpen Chipatri Piponsi Pining Aningkan Duar Bagori constituency angkang Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Amay Ahong Jayalong Kapaman Pon Ing Dengkri Si Kechok Ningkan Isek Amay Pi Mesen Pen Kipachon Pona Birta Perangke Rangsina Bepen Birta Napali Bangso Amay Pialong Kurusar Lokhoning Tihensek Alam Chokit Hanpon Soarlo atum paprang dunanji. Soarlo phan man peng chipi ponra cherai kom thek nanji. Soarlo mate paya tumle paprang dunlote khe lapen hemtun kachubote pen chenglok hamphang khe lapen longrita paprang dunsi chingthu dunji. Guru sar lokhoning tihensek labang soalam cho RDPC Karbi khe Soarlo atumang bong kachethan kachepare pen angri isi do thebra ke paprang dunang chipwa ke mangpen ke damtang surihini ra krehini matizong ni phai ingkora isiar ni Soarlo song pen puthot Soarlo chingria meipu sengpon bangso maya long alhi sarpiaman pen promila kilingpi abarim dunmei phi Lokhimon Sangha phapangjang alhiaman pen samipi anima kilingpi sai phi Soarlo langchari ame Lokhimon Sangha tumpen chenglok Dhoram kroy rapet ket hekere aluhia tumpen chenglok Lokhimon aron ke kroy rapet arat doan bangso me along chetong tunsi me ardi pidu Kardom lasipini kat news channel dum bhansa me chorolo je pini ladak nilitum Lokhimon Sangha Soarlo chingri ame ningkan sek labang so ame pi nilitum phan ha kicheng pen sitame prang Soarlo song pulo sitame 2012 21 December labang so taregar ni pen kurusar nilitum Soarlo phanang hang at si mane Soarlo tumta isi ke chingwai ka chingsai chethan chimum ahong jai nangji pua puthak si lasinili tuma phan puthot labang so 2012 21 December arni kangsam budget truck aporji nili tumhan kurusar nang hang pensi labang so Soarlo chingri mai punili tumphan non bangi ka chingri lopa lasi Soarlo chingri mai punili tumphan hala sorni lake aningkan bang stame akapregadim stame bilong lelo lake ladak kurua king rielong si bivek nang popula bang solam the bang si nili tumphan kurusar banang than athema Nilitum kado kabe parai harai no uttor Lokhimpur punoi Westcar Benglong punoi nilitum kila Lokhimon Soarlo kedo an atumange kidu kelak heme jangre tikok tiki hongha phongro kidu ke plang kado kabe sitame ramchot rongchot sitame labang sorni bangke labang so nilitum jitu papun pe labang so ke chipajogi phasi nilitum ladak kurua keng rilong kangthir mir par pen sitame chordom pensi nilitula pangsu mane kejok chuhang nei lapente kejok chuhang pensi mane hirjume nilitum chuhang ponje phansi labang so pini laso sayang deng bangke nilitum phan hala so pensi kurusar si nang pathiki delola Soarlo chingri mai po bangke nilitum bangke la okol non det penengkan po phan kalilo lake nilitum ke Modiri tuma fi sitame juk sitame la la mane 21 December bangke Soarlo chingri mai po bangke lake kaike sitame la so atarik la so chikloke kaike sitame palon por bompo la bangke lasi labang so phut ka chedak pen kisumana tung kipu pondo je sakuri bakuri ka choklem chokama hin ka choklem long asa utikuk dokok pu lasi nili masita nili te hang ang thek dola sita nili ta non emi school headmistress klembom lapen kapre competitive exam long sita laso te hang phut ke chedak pen ke thangna rakha siksa ka ve lake thang ining ki bi thai ve lake adhek tum ke chethan ta balam chot lasi laso ধরমং থেকে চেদাক পেনা জকে সাকুরিয়া কে থে লংডুন দে জিপু বাংকে কম্পিটিটিভ এক্সাম লং লা সো পরিতিকুক দকক জিপু বাংকে থাংনা লামা বেলাকে nili aprang Lokhimon Sangha Soarlo asong pu 92 aningkan pen nili tum Lokhimon adhoron long 92 aningkan pen si Soarlo song pu keseng do hala sor pen da nili tum kurusar langli kurusar lokhoning tien sek nili tum hanang pu bom
je soar lo tum la son dhoro mang thek chedak nai ete hang along hako ke so karbi tu phan ke arje ke phalang no phan si duk ki duk dokok la si hala song thek ason si non lokhimona dharam soar lo tu mang ke la son asap so ate hang long chedak nai pusi ha 92 aning kan pen nili tu phan than bom sita nili tu mang thalang polo la pen ke soar lo song pu la golden jubilee anjut kok pen api solo chingri amei pu 2012 pen seng lo la so hot si onima keling pi secretary dolo rohila rong pp president mei pi dolo la so si 2013 pen se alang toma din pen si la so hot ke dak bang ke pangcheng pon la sini kan kre hini arta pen si la bang so adharamang the ka bang ke dak lapo anvelo Tang te normal so por phan birta mo ing tonic sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dehna mo phit puthot birta long wang thik lo. Matizong ni phaing ko CR ni adaba por malom dilai police station ke parlo dilai naka check post along aron re pen ke wan abarmis supari ke wan atama phan ke nebdun long abirta phrang ke bisnu lekhe pen birta na pali. Lason si rai komasai khia tum amitang asai cheklem bo mahut ihum line truck along isi hon the me mia son thek dun long si kakuru kasai cheklem pon. Lason si line truck along supari long pon. Line truck registration number AS25EC2165. Laso supari kadu kave pen bosta kuri sirkep do pusi pang thek pon. Birta kitok pon boma hut an ke laso supari ke bang truck mate hem konglong kate wara bang amen lapen arong hem konglong a hem pusita me pang thek pon long lela. Lapen laso barmis supari do anta dilai rai komasai khia tumsi chipari deng pon. Nizang Karbi Anglong Duar Amla constituency ke parlo Borgaon arong mekar lunse hansia sopo jiten hansia bang ameka we pen pir the ka chichar dunde de rajo Karbi Anglong autonomous council ka charipon CEM Dr. Tuliram Lohanga Phan ke rap ke longchi aphan ka chuning ripo Moni ratumakai ahok tema Bangar namjong si nang kipya ko pai lo kulo tangte adra sona ki songle phonang seta chetong jongchi la son si jiten hanse alang le seta me pirthe alira lon mate pirthe arong anje seta me kelang don kangtung bong seta me alang ni phan arnam la puson pirthe ka chachara me ki pi pere pena jo alang ni non la pusona ki sok seta me chetong nang ko Las lapuson ki sunga long kera ke pazir dunver ning ke menai Karbi Anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhanga Hinpen kopi matha dunchi Jiten hanse alangli non lapuson pirthia mek avete la phisida me un an pen alangli sai chuklem chudam dun bongsi ahema soro la pen asumara tuma phan jelana bongsi do bong Lasi Karbi Anglong autonomous council kachari ke thekiding CEM Dr. Tuliram Longhang lapen EM Prabhat Chandra Taru atun pen nangrap bek thapusi kachun to la hello event ni chen hansi lapen ni irong ka dak borgang asi ni ke hoklo ni ke pirthi ane kichar che thekdong le seta kichar chi sta non la son se la pusi episode lo wanta ni choklem chudam bom lo la sa sang te ke phur arni silong e hom ni son se chupur dun bom la son se ni piso so ka do we chapang ai la se aprang ke la se CM ala akhai sar tum phan la se choning ri lo la aprang ni phan nangrap lo la pi lo wanta la dhar chokte dat posi non phen ka thide lo la se non apya ko nangrap thegia phan la se sar phan choning ri lo chol Mantu bela nama ka beka. chin ni Ada usok ko pen ma.
also kopen kali Ante. la class 2 kapen class 2 farlo Asap ta si charge ma. school dun long lang class 2 ani dun long lang tang te pini Karbi Prime na biota bangke kangtoniklong kadu kawetame the mithak me kurwang thu